салом алайкум дӯстон ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорад. Дар навори навбатии мо фигурни паталог мебошад. гипсакардон қатъи фигурни паталог задагие мо калидор 9 метрай бародаро мо иҷа 6 метраша ҷидо кардагӣ отдельно бассейн задесем. у тарафаш қатъи торикаташ сели дигар намуд фигура меояд. Навоз мо профилора давондагием погиза профилора задем як лав гипс сахт карда омадесем. профилора задаги тамом кардагием мо ҳозир айнами рост арко меояд айами рост калидор ҷидо мешавад. у тарафаш бассейн меояд и тарафаш дигар намуд фигура худо хоҳад. бародаро мо ба ӯ хотире видеоро ай нол намондем. минутиш дароз баъд мешавад дигар неинтерес мешавад ҳама тамошош намекунад. ба ҳамин хотир мо ҳарҷо камера кардагӣ мондагием. наҳози мо гипси байна полнина пишка кардем буд кардем ду тараф профил задагӣ бассейнам фуровардагием худо хоҳад ду тарафа апишка мекунем ҷои бассейна. бародаро дар ҳамин паталоки мо 20 дона профил расход шидагиай 5 дона направляющие 40 дона подвес рафтагиай 6 дона гипсакардон полин дарамик намхада чиз расход шидагиай я пачка самарези симичка рафтагиай я пачка самарези корочи подгипс рафтагиай я 300 грамм дубл рафтагиай 300 грамм дигар 300 ним кило самарези поддеревни рафтагиай бо барои подвес сахт кардан. баъд где-то 18 метр сими дига барои галагено рафтагиай иҷа галаген мондагие мо. ина мо поёни бассейна апишкаке маҳкам кардем и тарафшам апишкаке намео гулакиш мондагиай тамом шикоф кардем ҷои галагеноро мондем и тарафша апишка кардем тамом мешавад паталоки мо как раз на тарафа мо апишка кардем полин тамом кардем. навбати апишкакунии арко мондак аркорам апишка кунем полин паталок тамом мешавад. паласоти байнша отдельно мезанем уро отдельно мебирем корочи бассейна ҷидо мекунем байн қатъи паласаша апишка карда мерем ҷои галагено паталоки мо ина байни бассейн калидора паҳмиш 2 метрай дарози 6 метрай бассейни задагӣ мора байнаш 1.15 ду тарафаш 40 сантиметри дига буровардагиай. борики бадам наёмад нормални омадагиай дар бассейн байнаш наоз мо аркора апишка кардесем аркора гипсиша сахт кардесем. бародаро ҳамин видеоро имкониятш бошад дар имо одноклассник ватсап поделиться кунед як дастгирӣ кунед дастгирии шумо пешравии мо бо ягон видеои нави дар нави дига пешкаши шумо мекунем. статуси ҳамин просмотру подписчикои ма бихеза секретҳои согира ҳамаша пешкаши шумо мегардонам камера карда барои шумо навор мекунам. масалан ҳамун лайка бинен ягон удара ягон чапалоқа як исуси биларзоне намура 60 подписчика ҳамун 60 каси лайки мона 60 лайк мешава бародаро. масалан ҳамун лайкам як бинен хулос габина кори моро фикра ақидаи хитона дар комментария бинависонен ягон хатогӣ боша ё ки кормони то боша дар комментария бинависонен ҳар каминене хича ина барорам апишка кем бассейни мо погиза задагӣ тайёр шид. бассейн полин тайёре барои шпаклёвкара худо хоҳад давомша фигураро бизанем тамом кунем баъдан қисми шпаклёвкаво ранги ғуборашро мегзарем. ина бассейн как надо тайёрай. ана инҷа падразитка ғам намедод камтар агар кора мефуровардем бо базеби бад мешида
افسوس که همین پدرازیدکا مداغم داد. کسانی دا که گمی نمود پاتالوگ در Украина номеро дар болои экран мондагия дар ҳамаи имо ватсап нависонен нашоти нарх наво шахшақ мекунем.